Nay, sabidong matnay tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay? No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidol-duli na kiti sa guys. Ikaw, nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras yung gagayem. Sakbay ti amin, kablaawan tayo pa'y dagiti sumaganad. Kablaawan tayo mampay, da pagayam Renato Tanya Jr., Dant Dauz, ni pagayam Imelda Duque Toledo, Josie Ramos Ramirez, Marilu Asensi Blas, Kaninelia Maguliano, Itirawi Santo Tomas La Union. Nay, sis Nelly, bermuten sis. Tay suman ko kentirem. Wan gayam papagayam, no ada kayat yu pa-shout outan, pakisurat latan dita comment box below. Tapno ma-shout outan tayo, iti sumaruno a drama. Shout out kada kayo aminan di Tarawis Santo Tomas La Union. Kastamet kadagiti naayat, nag-subscribe manen iti channel tayo. Agyaman kami unay kada kayo papagayam, kat agtultuloy kumati panang tarabayo iti daytoy channel kan programa. Ket ita, manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan anapauluan. Kidyas, anam-nama. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Arthur Barok, isurman no anya ti aramidag tapno magunod ko ti ayat ni Venus. Nalalain kayong matlangang siyak Uncle Andong. Ruwama mo ti mga wakanyak iti Uncle Andy. Nalalain ka matlangang siyak ta adu ti kapadasam ken ayat Barok. Adon tinagbalin akaayan ayat mo, edin to tasyaket, baro akpailaan nga aging gaita. Daita tinakapuyam angkel. Di ka ngamin sinambot tinagaram, hindi ka bampanwagam. Ita lang amin, ang nakakita ak iti na magpitik iti pusok. Iso ni Venus, nakalimlimnos kan nakalaplapsan. Anyang, ubing pa din yan kan. 20 lang titawan na. Uming, dagitang amok ngayon as asawa ti balikbayan, ta 10 ket 6 lang titawan na. Sa bagay, apaglabarag ako na da. Saan anasupet, saan mat analsem, ken saan nga overripe. Ken, ada saan analungtot. Wow, just kika ka ubing, tila sasawag. Ada ayamat nalungtot adayag. Ala. Ibagang pagkit din, noan na ti kasayaatan nga aramida. Kagal, kastoy. No, agayat kayo ka ni Venus. Unan niya agayiman, wano pamuan ni nanang na. Asa ko lang magisiningid yu pa, tapno isunto mismo ti tumulong ka na kayo, mga aram iti anak na. Wan nga paiso. Asalungay, asumingidak ka ni bakit korason?
Ni regalo amin ti chocolates kas kada flowers. Anya. Kasta talaga angkel. Jay ina ti unam ngarman. Tapno nalaklakam ton ngarman ti anak. Ket rogyam itana. Kuha barok. Kadwa enak man ngaron. Sa dinaw. Mapantay ti flower shop. Tagumatang ay ti napipintas asabong ngay sagot kan ni bakit korason. Ay, wala akal. Angem sakmay na. Masapol ngay nakpay ipasapasagid kan ni nana korason. Nga damayat na makigayam kan ko na. Iti kasta. Saan mat magmaklaat. No, bilang agparang ka kan agrigalo ka. Sige. Aramidem marudan barok. Tandang tumet parakan ka. Anyat kunam, Arthur. Ada mayata makigayam kada kayaw na. Asino ngay? Masimpet. Natraki. Kin baknang alakay. Ha? Natarake? Kunbak ng alakay? Una na. Agkursunada kanya kunam? Saan na? Anya? Makigayam lang kada kayaw. Anya agapungay, agayemenak, no saan nakmut gaya makursunada? Ako siyempre, gayam pa lang, ba't kalpasan na. Kinursunadan taon. Ha? Ay, kasta ka day? Kumusta? Di panakisaritam ka ni bakit korason Arthur Barok. Mayan angkel. Linamlamyong ka. Kasano nga iti pananglamyong mo. Imbagat nga da natraki, nasingpet, kin baknang, amayat, amakigayam kan kwa na. Oo, kan. Naala Anya ti kayat mo asawan. Mayat, amakigayam ka na kayo, angkel. Isa nabaligi, ti umuna nga dangda. Ay, mabalin tangaroden asagutan iti sabong. Mamalinan angkel. Mangipantan. Sige. Mapantangaroden gumatang iti flower shop. Orderin nyo pa'y mut aser. Ta saan mo tasinsinan ti aramidon me. Yautan. Kaslamat. Agtaon iti unag ti daga. Uno ti unag ti lungon ti busis mo. Alawan. Basta napintas lakit de. Anya nga iti kayat yu akorte. Uno lang ana. Siyempre, sinan puso adakkel. Okay, gets ko ti kayat yu. Anya asabong ti kayat yu. Roses analabaka. Diyo ka di kayat amalaukan di ti puraw. Noon na ti pagpintasan na di iso ti aramidam. Okay, anya ka di tinagan na. Masapul pa'y aya. Unmut Tinagan nakit korason. ti apelyido na ngay. Nusarok. Ti birthday na ngay. Ay, saanan ang masapul na kita. Masapul lang marignada ti ayat ken pagpampanunutan na ita. Do pagpampanunutan da ako nayo. Memory. Kat no ayat.
Mabalin mo ti labing. Sige, siya konti makamo. Sobyan dun tulangan. Maragsakan laki ni Dajay no maawat na ti sabong ni Panakigayam. Sabong ni ayat ko na maangkal. Saan tasaan mo't nga iso ti ayatek no di ka ti balasang na. Nakadanong tanangkal. Bitlang lo katakiri daw. Urahin ta kakal. Tayo lokat ko dito batok yaw. Sige kakal. Dumsa ka yan. Ano kayo? Nana korason. Kada kami. Kaya antay mo't may sabong. Parak niya. Sige agtugaw kayo, tadamot tugaw dito'y paraangan. Angkal, ikaw. Adto ti sabong kastanda ti panaggayam ta. Ay, adamot gayam nakasurat. Basaek man ti nakasurat. Anya da ito'y nakasurat. Denggan nyo at basaak. Denggan nyo. Kunana dito'y. In loving memory of the late Corazon Nozarok. Awanan kayo itibain. Bastos kayo. Apay nga ni kanda kiti sabong tinatay. Kaya't yo tebas-nubasnut ko ditarupa yo da ito'y sabong tinatay. Angkal, sa lakas tatiin para milmi. Nagkamali tinakakamit. Pumanaw kayo ni Tisangok! Pumanaw, Arthur. Angkal, tarasam. Kami pala nagkay-kayam kan ni Corazon. Nadadail akon. Hanggang maray awak na kayo. Itay pumanaw tayo. Kila na ibalbalikas yaw. Pasensya ka. Natarantak nga minitayan. Kasano ka rudan. Siyak ti makaammo anggal. Nagtulam-lamyungan manan. Lalakamot lalam-lamyungan ni nanak Corazon ka. Kasalungay, ti panang lamyong mau. Mangipanang iti cake kan ice cream. Magasan nga ta, ti agpungpungtot arik nana. Kabalak na dangkel. Buto yan, ti gatang kau. Mapanang kau. Sige. Basta masulbar lakit di pariko. Kasi ti pudpud na napasamak na. Awan Barsolome dyan. Sige. Kanin nyo kidin na ito yung ice cream, can cake. Uwan nga paiso nanan. Ay na, nagimasan. Mga lako ni ti baso Baso tayo kada Manong Arthur. Okay. Ato yung ti baso. Sige, bangon tayo nana. Sige, kargaam nga rudon ti basok, Benos. Kargaak nga rudon. Ay na, nagimas da ito ice cream.
nanang. Mga anak mo tan, ah. Ay na. Ay, nagimasan. Mano ti kastoy agundaway. Manong Arthur, mangyag kan tumanan, ah. Ay, ura, Venus. Kaya, ay bagak ka ni Uncle Andy. Akay kayat mo na daw. Dua kami ito nga umay mangyag. Ibagam asaan ang mabutbutang kininanang. Kay kayat paikit din ni nanang, ah. Basta ka day. Un manong. Sige, idanon ko na ita ka ni Uncle Andy. Salbanggal! Awanan parikota. Ora ni Venus. Kay kayat natin makmakan. Oh, sige. Mangitukot tanto. Iyang kakaimas. Kan espesyal ang makmakan. Ay, kay kayat nakasango ni Venus no sangkal. Aya, way. Iso ang araw. Busugan ta lagi ti agina. Tapno magunod ko ti ayat ni Venus. Nanang, nabayag ka din, ah. Crush na kayo ni Tata Andy? Un, anak ko. Ay, ayatin nyo ka din, nanang? Un, ah. Ta nataraki mo sa ado ti kwartana. O, saan ka pa? Ha? Isungag sagana ak. Agpapintasak. Taumay da inton bigat. Unay daytan, nanang. Mabiit lang, tata. Ayabak ni nanang ko. Oray, agsarsarita tapaylay. Saan ang tata? Nasaysaya at mutlaang no makaado kayo kininanang. Ha? Ti kayat ko asawan. Makaado kayo iti panagsarita. Mabiit lang. Ala na. Nagpartak mo tanapim manaw. Angkal, agkidam ka mo na. Buya man latan ni Venus ni Manayaw. Sapay, agsasarno ti panagalimon mo. Unay na itan, Angkal. Wow, kaano nga ta amatagikwak ti ayat ni Venus. Angkal, manglangit-langit ka mo tayo. Di pala natungpal noon napasamak ti arapap mo. Oy! Unay na itan, Angkal. Ay, aguray pa'y anak ko tagpapintasak. Kababain mo't akin ni Andy Taraki. Agbangbanglo agpay mo't masapol magargari kanyak. Unay daytan nanang, crush na kalangarudan, gargaryin nyo pa'y? Kaya't ko laang agtali na iti apil ko kenkwana. Ay, kaano nga ta akin daon na ti panagkalay sa amay? Ha? Kalay sa dagos, nanang? Ay katapay ko ma. Ay na, imagine kon tinairot nga arakop kun agak ni Andy. Yay, unay daytan, nanang? Saan mo nagsubli ni Venus?
Mabain siguro, ande. Isu asyak latan ahti sumaguken ka. Kas madlaag paaraman ti jarna ti abakit. Nagsakit pa iti agong ti bangbang luna. Nagsanger, makasaol. Imbukbok ng samot amin ang alinahon ti butelya ti bangbang Ande, di ka mababain amang ibaga iti kayat mo. Ibagam laeng, nawaya ka amang ibaga iti uray anya. Sigurado ka? Ambangan no intong ibagak kaguranak Ay saan kanto amabalin aguraon? Isu nga ibagamon, darasem, magagaran akon amakangag iti ibagam. Sige, ibagak nga rodan. Ay, day tatyo ururayak, ande. Ay, ayat gamot unay, rakopon ka. Di na rakopon. Wow! Nagsaya atin! Agkasar kayo, nanang! Tata Andi! Sana ni korason ti ay ayatek. Sika ti ay ayatek Venus. Anya? Di ka lagbainan amang ibagay ti kasta? Laklakayan kan, oy! Kadiri! Awan apulos ti sumgar, adut-dut kukin ka! Pulos! What? Nagagmumati ko na ti anak ko. Isu ada tantag kalaysa. Datan andi arakupan ka man. Nalikan ator, darasem. Unay na tanangkal. Darasem. Nawanangkal, kidjas anam nama. Sakbaya pumakada kami gagayem. Kablawan mi pa dagiti taga-Hawaii kas kada iti Kabuko family na Jun Kabuko ken Shirley Kabuko. Kumusta ka matita manang Belen Pasang Ramirez. Bueno gagayem, ditan tinaggibusan ti pakasaritan tayo ditoy. Unay detan kaka. Padaanan, dagiti sumarsaruno paya pakasaritaan. Amay tampok metlaeng diti programa tayo. Unay daitan kaka. Musical can recording supervision. Giovanni. Script can direction. Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions. Isagsagot ka na kayo. Di Jor Drama Tips TV YouTube channel. Unay daitan kaka.